Poštovani gledatelji Max Sporta, srdačan pozdrav sa Splitskog Poljuda. Dobrodošli na utakmicu 28. kola Supersport HNL-a i na najveći derbi hrvatskog nogometa između Hajduka i Dinama. Stadion u Splitu je dupkom pun. Svi sektori, domaći i gostujući, do posljednjeg mjesta su praktički ispunjeni. Utakmica iznimno važna i za jednu i za drugu momčad u utrci za naslov prvaka, a u toj utrci trenutačno Rijeka drži prvo mjesto i jedni i drugi večeras ovdje traže 3 boda, sve ostalo bilo bi jednostavno premalo. Najviše je zazvonila promjena na vratima. Lovre Kalinić se vraća nakon listopada 2022. kada je posljednji puta branio u Supersport HNL-u. Ovako će to izgledati formacijski. Diallo Mufi na bekovima, Prpić Šarlija u sredini obrane, Krovinović Sigur Pukštas u sredini, Klein Heišler sa Hiti na krilima i Marko Livaja u vrhu napada. Daniel Zibert, glavni sudac, Jan Zidel, prvi pomoćni, Rafael Robert Foltin, drugi pomoćni, četvrti sudac Timo Gerač, a u VAR sobi su Johan Pfeiffer i Mihael Emer. Što se Dinama tiče, prvih 11 Nevistića na golu, Ristovski, Pierre Gabriel na bokovima, Teofil Katrin Bernaue u srcu obrane, Ademi Mišić Baturina u vezi, Kaneko Hođa na krilima i Petković u vrhu napada. Baturina na 6-7 metara i prvi udarac prolazi pokraj gola. Diallo točno u Ristovskog, Klein Heišler mu vraća loptu, Diallo još jednom, evo prilike za udarac preko gola. Ide pokušaj Roka sa Pukštasa. Uspio je proći Mufi, jednog igrača, uspio ubaciti u 5 metara, tamo je bio Livaja. Ide naprijed Hođa. Uče i dalje Hođa. Pierre Gabriel. Petković se okreće, traži prostor za udarac i to je gol. 1-0 vodi Dinamo, 38. minuta. Bruno Petković. Deseti pogodak u Supersport HNL-u Brune Petkovića. Prvi udarac u okvir gola na utakmici i odmah pogodak. Okrenuo se oko svog čuvara, na kraju pogodio suprotni kut. Tu je, čini se, lopta prošla kroz noge Prpiću i samim time bila teško vidljiva Lovri Kaliniću. Tri minute sudačke nadoknade pokazuje Timo Gerač, četvrti sudac. Livaja gura loptu prema naprijed i neće na kraju u mrežu. Neće na kraju u mrežu, ostaje 1-0. Maksim Bernaue se ukazao na crti. Faht Mufi bio je taj koji je umalo došao do pogotka i sada traže igranje rukom igrači Hajduka. Kaže se samo igra i dalje. Bježi lopta, Šarli, Petković je uzeo, ide Petković prema golu, tu je još Prpić uz njega. Petković udvojen, ulazi u sredinu, Baturina, neće doći lopta do njega. Ali još nije gotovo, Baturina gađa, vratnica se trese, ali nastavlja se dalje napad Dinama. Petković blokira, Dominik Prpić. Ademi, pa ponovno Petković. I sada će Prpić uspjeti očistiti. Kakva konfuzija u posljednjoj minuti sudačke nadoknade. Ostaje 1-0. Naprijed Kalinić odložio loptu sa Hiti.
Sahiti gura lijevo, evo prilike za ubačaj, ne, odgođeno, evo sada prilike za ubačaj, ide to u 5 metara, na kraju nije Livaja došao do lopte, no još uvijek nije gotovo. Evo udarca preko gola. Bruno Petković je uzeo zalet, 3 su igrača u živome zidu. Petković kratko odigrano do Hodže, Hodža u bliži kut pokraj gola. A ovo ne izgleda dobro. Marko Livaja također laganim korakom odlazi sa strane. Nama na ovim povišenim pozicijama još maglovito, ali ovdje sada neopreznost Teofila Katrina. Bernaoe šalje loptu, katapultira u korner. Mijenja stranu, tamo je Brekalo. Ide ubačaj prema Kaliniću, spušteno prsima. Prilika je za udarac, ništa odgođeno. Mufi gađa i pokraj gola ide. '69. minuta. Najbolja prilika Hajduka u nastavku. Odmah dugo ispucavanje prema Nikoli Kaliniću. Nikola Kalinić je došao do lopte, Nevistić brani. Još nije gotov. I Yasin Benrau gađa preko gola. Velika prilika za Hajduk u 81. minuti. Ostaje 1:0 za Dinamo. Ivan Nevistić majstorski čuva svoju mrežu. Benrau na drugu vratnicu i ništa. Filip Krovinović je zatresao mrežu, ali s vanjske strane skočili su svi na noge na Poljudu, ali ostaje 1:0. Sučić na stranu gdje je Špikić. Otišao je Sučić u zaleđe, pa mu neće ići lopta, ali ide Petković. Petković i dalje. Petković gađa preko gola. Odlazi lopta skroz na sjever. I u ovim trenucima označen je kraj. Dinamo je pobjedio na Poljudu s 1:0 pogodkom Brune Petkovića. Ja bih čestitao dečkima na borbenoj utakmici, puno želje i htjenja, nije bilo nimalo jednostavno. Vjetar se mijenjao iz minute u minutu doslovno. Možda smo malo iz početka previše griješili u primopredaji, ušli smo u nesigurnost, tu je imao Hajduk 2 šanse, poluprilike, kako god. Poslije smo se stabilizirali i kad smo ostavili posjed pod kontrolu, onda smo i mi dolazili pa lagano u zadnju trećinu i poentirali jedno, imali drugi put stativu. U poluvremenu znali smo da će ući još jedan napadač. Međutim, problem je stvarao vjetar koji je promijenio se. Mislim da je išao više prema našem golu i bilo je bitno obraniti se jer je stvarno nije lako uopće iskontrolirati loptu. Puno duela, puno trke i na kraju, evo, za taj jedan gol smo uspjeli pobijediti. Je jako težak poraz, čestitke Dinamo na pobjedi. Ne mogu reći zasluženo, ali to je nogomet nekada brutalan. Mislim da smo puno toga danas pogodili u smislu i postavke igre, da smo prvo vreme protiv vjetra spustili loptu dolje, uzeli posjed, imali opet šanse preko Levaje i Mufija da ne gubimo, onda drugo prvo vreme imali jednostavno neke velike prilike koje u derbiju moraš pobijediti. Nekadašnji derbi, to se lomilo na jednu polušansu ili nešto. Mi smo danas imali 5 velikih prilika, nisi zabio gol, jednostavno onda zaslužiš izgub.